L-ewwel kumment huwa li jiena ma kontx nistieden ġifri żgur illi l-aġenda tagħha la ġiet mutija lili, la ġiet marfa lili, jien informat li ħafna minn nies illi kellhom id-dritt li jkunu f'dik il-laqgħa ġew marfin mill-midja. U allura naħseb hija laqgħa ta' amministrattiv illi ma nafx kif issejjaħ, ma nafx minn issejjaħ, ma nafx kien xi xitra formali, ma nafx ġiex segwit l-istatut tal-partit meta għandna bħalissa proċess elettorali għaddej. Proċess elettorali jiġi dettat minn dik li hija l-Kummissjoni Elettorali. Bħalissa l-Kummissjoni Elettorali mhijiex qed tintaqa'. Bħalissa l-Kummissjoni Elettorali hija l-unika organu illi għandha dritt illi tikmanda, tirregola u tissalvagwardja il-proċess elettorali. X'sa jagħmlu l-amministrattiv ma nafx, ma kontx mistieden, imma l-poteri tal-amministrattiv huma limitati għall-amministrazzjoni tal-partit, mhux ta' proċess elettorali. Dr. Deli, inti għadek tirrifjuta kull akkuża ta' malpractice fl-użu ta' kontijiet barra minn Malta? Minix ċert jekk kienx akkuża ta' malpractice, jiena dejjem għadt il-verità, nibqa' ngħid il-verità, meta mwiġibt dwar jekk għandix kontijiet barra minn Malta kont qed titħadded fuq l-assi personali tiegħi, fuq flejjes personali tiegħi. Min għandu f'moħħu illi jibqa' jinseċ stejjer, jagħmel rakkonti ġranet qabel proċess elettorali u waqt proċess elettorali mhux sa jirnexxielu jitħaq bin-nies għal darb'oħra. Ħajjispiċċa dal-waqt iż-żmien meta l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista jiddetta ħadd ieħor. Il-Partit Nazzjonalista ħajiddetta hu l-aġenda tiegħu innifsu. Mbagħad il-ġurnalisti, mbagħad il-bloggers jikkummentaw fuq dak li ddeċida il-partit u mhux bil-maqlub. Officials make you resign as candidate? Absolutely not. They do not even have the authority to do so. I was not spoken to by any of either Simon Busuttil or the highest echelons in the Nationalist Party. The only power or institution that can do anything within the process of the elections is the Electoral Commission. I have not been asked by the Electoral Commission to appear before it. If it does, I will go. In all serenity and tranquility, I will explain myself on anything at all that they wish me to explain, and I have absolutely no doubt in my mind that the biggest weapon, the strongest weapon that I have, which is the truth, will prevail, because who has the weapon of spin will fizzle, who has the weapon of lies will be caught out, and who has the weapon of truth will prevail. fl-isfond tal-allegazzjoni li qed isir fil-konfront tiegħek u ħafna minn nies diġà vvutaw f'mument opportuni. Mhux ħafna minn nies diġà vvutaw. Jien informat illi minn possibilment 1400 kunsillier s'issa vvutaw xi 120. Sensu diġà bdiet il-votazzjoni. Diġà li l-fatt li bdiet l-elezzjoni diġà mhuwiex opportun illi ġie ippubblikat illi amministrattiv ħajiddiskuti il-Lejdrin Delija li mbagħad qalu li mhux lill-Lejdrin Delija imma il-kampanja ta' 4 kandidati. Eżatt sa jiddiskuti ma nafx, eżatt x'qed jiddiskutu ma nafx, għax ovvjament m'iniex hemm ġew m'iniex mistieden u m'għandi ebda informazzjoni. Il-laqgħa tal-lum għandek informazzjoni li apparti minn xi mossa Jiena dejjem għadt li l-politika tiegħi tkun marbuta u mibnija fuq il-fatti u mhux fuq l-ispekulazzjoni. Il-politika tiegħi ħad tkun marbuta u mibnija fuq il-verità u mhux fuq l-ispin. Il-politika u dak li jittieħed bħala deċiżjoni mhijiex waħda spekulattiva.
mela allura assolutament mhux se noqgħod nagħmel spekulazzjonijiet ta' konġuri, ma nagħmelx spekulazzjoni. Nimxi fuq il-fatti biss. Dik id-deċiżjoni li ħadd ittieħed illejla narawha, naqrawha b'tranquillità u nieħdu dawk il-passi kollha opportuni biex nissalvagwardjaw mhux il-Labor Indelija imma lil Partit Nazzjonalista għax xi ħadd irid jibda jitkellem verament għall Partit Nazzjonalista. Thank you.